eh ada sareng sami kejunung malih sareng bapak puniki nggih ring pelajaran semangkin punika sebelum bapak ngelantur indik materi punika nggih miring sareng-sareng aturang doa dumun sareng indesang yang dewasa dari antukan mangde iraga sareng sami kepece rahayu rahajeng ring sedroning pepelajaran sane becik puniki. Terus Pak Wira pimpin dumun doa manten. Matur semua Bapak ngiring semeton sareng sami kawitin untuk berdoa, ngiring berdoa manut ring kepercayaan iraga sareng sami. Berdoa durusang. Nggih, puput semua Bapak. Nggih, semua Wira sampun sedang mimpin ring doa makin. Nggih, selanturnyane nah ali-ali teh sareng sami sampun rauh ring Google Meet dayana mangkin sareng Bapak puniki ring pelajaran sareng mangkin Bapak jagi ngecek dumun nggih Bapak sampun dituni ngirim link absen. Nah, sampun sampean absen nggih? Sampun sampean absen sih. Sampun. Nggih, Bapak coba cek dumun. Nggih, sampun nike sami absen nggih. Matur semua ping banget puniki. Ali-ali sampun persida ring pertemuan sane ka pertama ring sedroning daring puniki Bapak pertama matur semua punika nggih. Lanturnyane indik sedurung Bapak ngelantur ring materi nggih. Bapak jagi medaken dumun indabang majang ring sisa sedang sami utawi ali-ali sang sami sampun mapikenoh puniki indik pandemi sane sampun ngelintang puniki nggih. Elingang ring jero miwah ring puri mangde tetep ngelaksanayang protokol kesehatan nggih. Semangkin Bapak ngelantur nah sedurung ke materi Bapak jagi metaken dumun indik motivasi nah sareng sisya sane ke pertama Bapak metaken nggih sedurung Bapak ngelantur ke materi naenin alit-alit teh ngingakin sang sanema pidato orang yang berpidato nggih coba dumun naen Bapak nggih rendije dike Pak jadi bagi yang sekolah punika Bapak kepala sekolah pidato kinten acara ulang tahun sekolah kinten nggih Wira sepunapi beda naenin ngingakin orang yang berpidato Nanin Pak, nanin pas kompanyo Pak, kompanyo pilih tiang dan ya nika Pak pidato Pak nggih minabang nika sampun becik napi durung kenten nggih sampun kepirengang kenten nggih sana mangkin puniki Bapak ngelantur sedurung nika materi nggih minabang alih-alih teh sampun persida mirengang utawi nyingakin punika orang yang membawakan pidato nggih mungkin Bapak jagin latarang indik materinya nih nggih sedurung ike lantur tapi sekarang sering dumun nggih nggih sampun kecenggak nggih
Ali serang sami, sisya serang sami. Sampun. Sampun Bapak, sampun. Inggih. Indik lain mangkin. Nah, iki Bapak ngudarang indik materi dumun nggih. Suruh nglantur ke tugas kenten. Inggih. Indik materi sane Bapak pahang ring lain mangkin wau sampun presida ali-ali teh nyawis petaken Bapak punika nanti indik napi sane sampun uning napi neke pidarte. Nah, mungkin lantur Bapak indik materinya nggih. Pidarte. Nah, pidarte pasti ke ali-ali teh pikayunin puniki nggih. Napi neke pidarte. Nah, kita aturnya ring pidarte punika wonten kompetensi dasar. Nah, puniki kompetensi dasarnya memahami struktur dan kaidah wacana non sastra pidato dengan berbagai tema sosial, lingkungan, dan kebijakan publik secara lisan dan tulis. Nah, puniki indik kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi. Nah, riki mangda alih-alih kekuningin dumuniki menganalisis struktur pidarte sesuai penyampaian dengan baik dan benar berdasarkan ingin tahu, kritis, dan tanggung jawab. Nah, puniki indikator percapaian sane pelaksana yang ring raine makin puniki indik pidarte jane. Lanturnya nah puniki tujuan pelajaran nggih. Tujuan pelajaran makin puniki menganalisis struktur teks pidata sesuai dengan tematik iki alih-alih melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur teks pidata sesuai penyampaian gitu. Nggih, jika indik tujuannya nah mungkin Bapak malih metaken puniki. Nah, niki taken sane iwau Bapak wedarang ring sedurung ngelantur ke materi nggih. Napi alih-alih nainan mirengang anak mah pidarte. Nah, tapi sane ke bawah pidarte puniki. Nah, mungkin coba alih-alih teh sane presiden nyawis puniki, napi sane ke bawah pidarte puniki. Lain coba Agus. Nggih Agus. Ngayang cawis napi niki ke bawah pidarte. Nggih Pak, pidato niko pidato Pak. Ane sesai abo sareng kepala sekolah niko pidato niko Pak. Pidato napi pidarte. Pidato Bapak. Pidato niko kebakayang di muka anaknya rame niko Bapak. Kita malih Bapak tampung dumunge. Indayang ayu napi nike pidarte duaning ening pidarte ri bahasa Indonesia nya pidato ening bahasa Bali pidarte. Indayang ayu napi nike pidarte. Nggih, minabang wonten gangguan sinyal puniki. Mungkin Indayang Krisna napi nike pidarte Krisna. Inggih Bapak, pidarte inggih punika daging pikayunan sane kewedar sareng anak sane akeh punika sumangdane preside karesepin napi sane pacang kaaturin ring anake sane akeh punika kinten Pak. Inggih pidarte inggih punika daging pikayunan sane kewedar ring ajeng anak sareng akeh mangda napi sane kewedar ring sedroning punika mangda preside kelaksanayang tur keresepan tur kelaksanayang. Sampun becik nike Sudi Agus sampun becik nike nggih. Malih pawahan Bapak lantur malih lantur malih tegas pidarte. Pidarte inggih punika pepaosan berupa daging pikayun sane kodar ring ajeng sang sareng akeh mangda napi sane kodar punika preside keresepang saha pelaksanaan. Niki tegas
pidarte. Lantur malih nah puniki tate cara maktayang pidarte. Nah punika yening tate cara maktayang pidarte punika wenten papat nggih. Wenten pidarte dadakan, impromptu punika nggih. Dadakan punika nenten nganggen naskah dadakan puniki nggih. Berarti sangsane pidarte nenten nganggen naskah. Mungkin sane kaping kalih punika pidarte kewacen. Nah punika kuasanen manuskrip. Nah puniki pidarte sane makte naskah. Nanging nika pidarte kewacen punika pidarte sane makte naskah. Tur malih sane kaping 3 pidarte keapalang. Nah punika memoriter. Nah punika pidarte keapalang niki bawa sang bapak punika skema naskah poin-poin manten sane ke baktayang. Maksud bapak pidarte keapalang punika pidarte sane nenten nganggen naskah nggih. Nah nika sane pidarte keapalang. Sane kaping 4 puniki pidarte ringkesan extempore skema. Nah niki wau Bapak Ical ning icanin tegasnya nih. Nah niki sane wau pidarte ringkesan punika extempore skema. Nggih, nika pidarte sane makte poin-poin manten ing sajroning mapidarte. Nah punika ngenen indik tate cara pidarte. Nggih. Lantur malih niki wangun pidarte. Nah niki wangun pidarte punika ngranjing ring struktur pidarte gitu. Nah punika patut medaging ring naskah pidarte punika sane pertama nika wonten murde. Patut medaging judul nggih, patut medaging murde. Sane kepe pertama punika purwaka utawi pemahbah. Nah punika napi manten sane wonten ring pemahbah utawi purwaka. Nah sane pertama punika matur suksema majeng ring pengenter acara pangastuti sane kaping kalih penganjali umat Om Swastiastu. Sane kaping 3 nyinggihang sang sane rawuh. Mana sapesira sane rawuh patut iraga kesinggihang. Nah punika kantunyane pengayu bagya majeng ring ide sang yang widi wase. Nah punika sapesira sane sampun rawuh mangda angayu bagyang dumun kenten majeng ring ide sang wase kantunyane ke semeton sareng sami sane ugi rawuh. Tunyane sane kaping kalih wangun pidarte punika daging pidarte. Nah punika ring daging pidarte kodar manut tema pidarte sane sampun kejantenang. Nggih. Nah punika indik daging pidarte. Temane dumun karyane sanika wau ring diki karyane ring daging pidarte nyane. Ring pemuput pidarte. Nah sane kaping 3 pemuput pidarte. Punika wonten 4 nggih. Pemuput pidarte medaging maksud 3 pamicutet daging pidarte dinyimpulkan ring sedoning mapidarte. Sane kaping kalih nunas pengampura antuk ring saluering kekirangan nyane. Sane kaping 4 puniki ring pemuput pidarte pangastuti. Pamuput punika ketah nganggen parame sandi. Nggih, nika indik wangun pidarte sane Bapak Bodarang nggih. Minabang alalete patut kecingaken dumun iki. Kanturnyane niki wonten tetik kesan pidarte. Nah, wonten tetik kesan jadi sisi sarang sami jagi
maktayang pidarte utawi nyurat pidarte. Nah patut dagingan ketik kesannya nih. Saneka pertama wicara. Nah punika wicara punika tata cara maktayang dari sajeroning runtutan pidatonya nih gitu. Sane keping kalih wiraga. Wiraga punika gerak tubuh nggih. Gerak tubuh mangde persida becik ke biar sayang punika indik wiraga nyane yang sajeroning maktayang pidarte. Selanjutnya nih ketika kesan sane pidarte punika wenten wirama. Wirama punika intonasi ya, vokal suara. Nah mangda bersida ke pirang lengut. Nah niki wenten ring wirama. Wirama puniki sang sane mapidarte mangda bersida napi wasane vokal sane kodar punika mangda becik bersida ke pirang lengut gitu. Tentunya ring ketika kesan pidarte, nah punika wenten wirasa, rasa penghayatan nggih, rasa. Yening jagi makan pidarte rasa manten dumun. Yening sampun mau merasakan isi dari pidarte punika pasti ke maktayang punika becik nggih, sane patut. Gitu. Nggih nika indik ketika kesan pidarte. Saturnyane nah puniki mangda alih-alih te kuningin nggih, waning alih-alih sampun persida ring jero sampun makte HP punika elektronik puniki durusang piat sayang puniki contoh sang sane maktayang pidarte nah pike sampun patut napi durung iwau sampun pak ngicenin puniki mangda durus piat sayang dumun nggih kirang langkung 5 menit. Nggih, sampun ke klik nih ke kita nih YouTube-nya nih. Sampun Bapak, sampun. Nggih. Nggih wira sampun. Nggih napi sane dagingnya nih mangde beberapa saya nggih manut ring tujuan ring mangkin punika menganalisis struktur pidarte. Nah napi ke sampun wenten nike strukturnya nih sana ketika punika ursang ada jepos publik bagang santrunnya nih nah bapak sampun ngicenin alit-alite contoh pidarte sampun bapak ngicenin ring link ring Google Classroom sampun bapak ngicenin link punika terus nah makin sedurung punika indayang wira sane sampun kebiasa yang indik YouTube punika sampun wenten struktur pidatanya nih. Sampun Bapak. Sampun wenten Om Swastiastu. Pun. Tapi malih. Napi wastana isine bo misi. Ampun. Misi Om Sandi berarti penutup sampun. Nggih. Berarti wira sampun menyingakin mirengang punika indik pidatanya nih nggih. Krisna indayang paham napi ke lengkara saneng ranjing ring dagingnya nih. Coba indayang bodarang napi sane wenten dagingnya nih satu sikil lengkara manten nika mah bayang indik napi manten sane wenten ring pembahasan pidato punika kinten Pak. Oke. Ini sampun becik nika nggih. Sane mangkin nah Bapak ngelantur nah yoning sampun nika kecawis indik struktur pidarte punika patut nih ring struktur pidarte punika patut medaging pemahbah daging lan penutup
Tuh, nah, punika indik struktur pidatanya nih. Antur malih nah puniki Bapak sampun kodarang ini ring Google Classroom. Nah, punika Bapak sampun ngirimin iwau indik linknya nih. Inayang to reksain contoh berdata yang sampun Bapak kodarang punika nggih. Inayang sampun becik napi durung punika. Nggih. Pira sampun becik ke pirang nika? Maksudnya sampun becik naskah punika berdata punika. Ampun Pak, ring Google Classroom Pak nggih. Nggih, ring Google Classroom Bapak. Nggih tiang rarah dumun Pak. Kari loading niki. Bapak sampun ngecenin punika linknya nih. Ya aku kan pas sampun ngirimin ring WA grup. Sampun Bapak, sampun. Nggih. Wenten Picobot nggih. Wenten Picobot. Siki mantan pikobotnya Pak. Nggih, Akeh napa nika? akeh kruno enten ngerti tiang Pak. Nika mantan Kruno. ngerti. Nggih. Mangkin kan ring kruno punika pasti akeh wenten ring pidarta punika gitu. Nggih. Indik kruno ring pidarta punika ring mangkin punika kan jagi ngodarang tujuannya struktur ring pidarta gitu. Nggih. Anak pimanten sana wenten ring strukturnya nggih. Sampun ikan ngapun nguning. Pastike sampun medaging pemahbah daging lan pemuput. Ring contoh pidarta punika sampun medaging nggih. Pemahbah daging lan penutup. Coba punika Bapak kekalih icenin contoh nih. Saneka pertama indayang sampun becik nika pidatone sampun daging nika strukturnya nih. Sampun Pak. Sane nomor kalih kan medaging santi-santi rarah tiang kan wenten santi-santi ini wau Pak. Nggih, nika sampun becik napi durung nika pidatone saneka pekalih punika. Sane kaping kalih nika tentang gihin tiang santi-santi ini minap durung puput nika pidatone Pak nggih. Nika sane sampun angen titiang angen Bapak permasalahan puniki nggih. Nah, berarti alih-alih teh sampun nyingakin punika. Nah, wenten strukturnya wenten sanenten nggih. Berarti Bapak kasih nilai kalian sampun becik nggih. Sampun becik biasa nyingakin naskah pidarta punika. Nggih. Benten pedakan malih rumah pengantur ring naskah punika. Saya sampun Bapak wadarang termenten. Sampun Bapak, sampun. Nggih, yang sampun indayang sane mangkin alih-alih teh ngaria kelompok nggih. Ngaria kelompok mangda alih-alih teh Bapak kan sampun ngicenin punika LKPD ring Google Classroom. Nah, mangda alih-alih teh ngarianin dumun punika nggih. Wenten sane dorong ngerti mangda tak kenang nggih. Mungkin sampun terus karianin kirang langkung 10 menit nggih ring sajroning menganalisis struktur pidarta sane sampun wenten ring Google Classroom nggih. Durusang Dening alih-alih teh nenten Mesidayang munggah nika Bapak
cantumkan buning izin dumun share screen nggih. Nah, indik LKPD nya nih. Nggih sampun kejengakeun nggih indik LKPD nya nih. Ada lisang sami? Durung Bapak, durung. Coba dulu Bapak share screen nggih. Nggih. Sampun kejenggang nggih. Alih-alih sang sami. Durung nih Pak. Sampun. Sampun Bapak, sampun. Nggih. Ini ki lembaga kerja peserta didik. Sampun Agus, sampun kejenggang niki. Agus, sampun kejenggang niki. Nggih, semua. Anturnya nah niki LKPD Bapak, terus mun Bapak kan sampun ngicenin ring WA grup linknya nih. Nah mungkin ampun niki wonten nama siswa. Nah niki sampun daging kompetensi dasarnya sarang indikator IPK-nya nih. Nggih. Mangda alih-alih teh menganalisis struktur pidato dengan baik dan benar berlangsungkan rasa ingin tahu, kritis dan tanggung jawab. Ini alih-alih teh puniki patutnya menganalisis strukturnya nih manten nggih. Napi ke wenten strukturnya nih napi durung. Lantur malih napuniki wenten langkah-langkah sane lagi kelasana yang ring alih-alih terang sami. Durus wacen teks naskah pidato ring sor puniki lantura ingin tabel puniki namanya tabel malih bos punika ring pungkurnya nih ring sor. Niki wenten teks naskah pidato. Sane mudo naskah pidato sane pertama punika lestarian bahasa Bali. Saturnya nih punika wenten struktur pidato. Indaya ngalih-alih teh puniki makarya pemahbahne mangda ngarya lengkara sane utama ring pemahbah. Turnyane daging isi alih-alih teh mangda ngarya lengkara sane utama taler ring dagingnya nih pemuput. Niki pates kadi lengkara sane utama. Punika sane tes naskah pidato sane ke pertama nggih indik murde pidato punika nglestarian bahasa Bali enten nggih. Yang coba sedurung Ampura Bapak. nggih. Nika langkara utama manten sane kekaryanin Bapak nggih. Nggih, langkara sane utama manten. Mangda alih-alih menganalisis strukturnya nih ring sedoning pidato. Nggih durusang karyawan dumun nggih. Sampun presiden nyawis nika. Sampun nggih. Durung lantur sane kaping kalih punika. Sampun Indayang Agus Indayang cawisin nika pemahbah punika ring pidato sane ke pertama punika napi sane
lengkara sane ke pertama ring pemabah gitu. Nah, terus ingatkan dumun iki Inggih Bapak. Nika sane ke pertama wonten lengkara Om Swastiastu Bapak. nggih Om Swastiastu. Tapi malih Nggih. Nika wonten lengkara ngaturang angayu bagyo nika Bapak ring Ida Sang Hyang Paramo Kawi. Ring kalahi sane becik kadi mangkin pini ajeng nenten lali di tiang ngaturang rasa angayu bagyo mantuk kering ide yang Paramacawi. oh, nggih sampun patut nika. Enten malih ring pemabah. Nika manten sane panggih di tiang dumun Bapak. Nggih. Sane mangkin ndayang wira ring daging nyane ndayang dumun lisikin lengkara sane utama ring Pidarta punika. Iki Bapak Suksumo, Ika dagingnya nih, wonten kantor perpustakaan daerah Pak. Ika, nika anggen silih sinunggil kena beli bakang, tapi mau pulang dados sarana Ika kebudayaan Bali nih. Nika wonten pamekasan ring pariwana. Ika menjadikan sumber daya manusia yang bagus dan eling sareng kebudayaan Bali. Dan Pak, menurut saya Pak. Nggih, nika sane patut alih-alih teh sampun fokus punika ring daging nyane ngarep daging nyane semua wira. Nah, selanjutnya indik pemuput. Nah, punika ring pemuput indayang komang teman-teman komang ya. Sinyal dikit macet. Ampun Pak, Nggih, komang indayang rerah lengkara sane utama ring sajroning pemuput struktur Pidarta. Nah, saneken iki indayang inggih Bapak, manut tiang nika wonten mangde ritat kala mapindarta Presida ngurat tiang napi sane kewedarang enten nika tiang napi sane wantah sapunika munguhi ngatur pidarta mugi wonten pikenohipun melantur ring penguntat nika wonten lengkara Om Santi Om enten Pak. nggih semua komang nggih sampun patut nika cecawisanyane dik ring pemuput struktur napi Pidarta punika. Nah Bang, sampun iki sami nyawis nggih. Pidarta saneka pertama Krisna sampun Krisna. Sampun Pak, niki sampun. Nggih, sampun patut sane wau kotarang sakarang tipal-tipalnya nih. Sampun niki sampun. Nggih. Yen sampun niki indayang lantur ring teks naskah Pidarta sane kaping kalih. Nah, punika wonten contoh mebusana adat Bali sane becik. Nah, nggih. Elingang niki. Terus biar sayang dumun surung Arya. Ampun, biar sayang niki. Aku cingakin. Sampun Bapak. Nggih. Sampun. Tursang karyane dumun LKPD nyane petaken sana benten ributan. Nggih. Layang dumun cawisin. Sampun nggih.
Ini sampun inggih durusang melantur ke struktur pidato. Nah niki padah sekadi sidhuwur wau. Nanging niki pidatone modiosan nggih. Nah mungkin dayang pemahbahnya nih. Nah struktur pidato punika wonten lengkara sane utama. Dayang Dedi darah pemahbah sane wonten ring pidato punika sane kaping kalih. Inggih. Sedurung titiang matur-atur, iring iraga sareng sami matur semaning majang ring Ida Sang Hyang Widiwasa, duane ngasung kerta warenugraha Ida, iraga makasamian mapupul ring rainane sane becik puniki marapan antuk panganjali umat Om Swastiastu. Sekadi Inggih nika ring pemahbah. Enten sane durung kecawis nika ring pemahbah. Iki durung Ibu Bapak Guru sane wang yang ditiang lan ida dane semedon ditiang sareng sami sane banget sing ditiang. Ring kalih sane becik puniki. Nah punika nyinggihang sang sane rawuh gitu. Nggih, anturnyane ring daging punika indayang malih titiang tunjuk puniki Agus indayang Agus. Tapi sane wonten daging ring lengkara sane utama ring pidato sane kaping kalih. Agus. Abang tergala sinyal niki nggih. Nang coba ayu indayang napi sane wonten ring daging lengkar sane utama. Nggih. Nggih Bapak, ini dagingnya nih nike sane nah nike ngeninin ini ring zamane sane ngangsan modern puniki ring iraga dados generasi muda panggeng lestariang adat lan budaya di luas London. Itu Bapak nggih. Nggih. Ke sane pandun berarti alit-alit teh sampun nyingakin sekali sampun napi sane Bapak garang wau. Nah mungkin indayang pemuputnya nih. Nggih. Indayang pemuputnya nih Pak Komang. Maksudnya Komang indayang. Oke Pak, ring pemuput punika ring nanti astane teks pidato punika ring Medan menaging Om Santi enten Pak. Nggih, mungkin ditiang medaken sareng Komang punika wonten napiten ring pemuput pidato sane kaping kalih puniki. Wonten Oh nggih Pak. Oh wow tiang kenten ingat ring nabu astane ring teks satu niki. Oh niki yen ring LKPD tiang niki direng medaging pemuput dadosnya strukturnya nih wantah wonten pemapa sareng daging enten Pak. Tapi kirang niki LKPD tiang niki. Nggih, sampun nike pasti Bapak, sampun becik nike. Nah, napi mawinan sekadi punika gitu. Nggih. Napi mawinan nenten nganggen pemuput. Nah, mungkin Bapak puniki ngodarang petaken dumun ring pemlimbangan punika napi binan teks naskah pidato 1 lan 2 sane kaping kalih lan sane siki lan kaping kalih. Nah punika indayang sira sane napi binan nyane. Nggih.
Ali sami napi binan pidato sane ke pertama lan ke pengkali. Swastiastu tiang Pak. Nggih, bagus. Pidato sane ke pertama niko sampun medaging pemahbah daging miwah pemuput. Nggih. Sane keping kali niko wantah medaging pemahbah taler daging manten dadosne ten lengkap niko sane keping kali niko Bapak. Nggih, sampun patut nika cawisanyane. Nggih. Mungkin sane keping kalih. Nah, niki indayang Krishna coba Krishna cawis niki tapi ke teks naskah data sane becik punika. Nah, surung malih bos ali-ali teh ngirim jawaban punika ring LKPD, ring classroom. Anda dumun coba mun gitu. Nggih. Nggih Bapak. Sapunapi ke teks naskah pidato sane becik punika. Nah, ini elengang. Inggih Bapak. Yening teks naskah pidato sane becik punika. Teks pidato sane daging pemabah, daging pidato sareng nika penutup pidato sekali nika. Nggih, berarti nggih sampun kenten mangda sampun kecawis elengang menuju pos kirim cawisan ring Google Classroom kenten. Mungkin niki indayang nah manut ring wau sampun ke wacen taler ke bausang indik napi daging nyane indik struktur pidato indayang mungkin cutetang pekaryan sane sampun ali-ali teh kekaryanin. Nah, indayang cutetang puniki sedurung Bapak nyutetang puniki ring LKPD puniki indayang ayo indayang cutetang napi dike Bapak Swastiastu. Yes, Swastiastu. Ayastin Iwaku. Nika presida jutetang tiang. Ini makarya pidato punika pidato sane becik mangga manut ring struktur nyane mangga medaging pemabah daging utawi isi pidato nika mangga janten sareng medaging puput nika Bapak semua Pak. Inggih, semua ayo sampun becik nika cacawisannya nih ngene. Ring sejroning ngaria pidato punika patut medaging struktur nyane sane pertama mabah, daging lan penutup. Nggih. Nika indik LKPD. Nah, ini sampun nyawis puniki durusang ali-ali teh ngirim ring Google Classroom nggih. Nggih, wau sampun presida kemargiang indik analisis nyane ring sajroning LKPD sampun becik punika sampun ali-ali wonten pitaken sedurung Bapak ngelanturang malih. Wonten pitaken ali-ali sang sami. Wonten pitaken nggih. Sedurung Bapak ngelantur. Wonten nika Bapak ampura niki Swastiastu. Swastiastu. Ditya niki kenten Pak nenten uning nika indek nyusun kata-kata ring ngario pidato nika ne mewah tiang nika Pak. Meduit yang ide sake wala nyusun nika yang agak mewah kenten sampun apiang nggih. Nggih, yening sedurung ngario punika pidato patutne dening kata-katanya nih mangda uningen dumun strukturnya nih. Strukturnya nih punika wonten kuda ada tiga. Punika pertama punika pemahbah nika kan sampun Bapak wau darang ring pemahbah wonten papat ring daging wonten temanya nih tutetang nika tema sane ke muput nika
sampun wenten 3. Nah, kan sampun apa cenin kentene materinya nih. Inggih Sampun. sampun Bapak sampun. Oke, itu dumun Niku sampun. kenten. Tiang nika mewah merangkai nika sapunapi kinten nika ini minap merah napi agak mewahan kinten. Menapi wenten tips sarang triknya punika nggih. Inggih sedurung Bapak ngicenin indayang dumun sisa sane tiosan nampenin puniki Krisna Sudi Agus dayang Agus Yes, swastiastu Pak. Yen tiang niko Pak, di tiang nak namping kamus niko. Dadosne kalau makaryo niko dan tiang nawang kata-katane kamu sampun buka tiang. Misalkan kalau ngai sedurung matur gitu, sekonden ngomong gitu, buka tiang kamu apa bahasa Balin apa halus dedek kentan Bapak. Dan dadosne mangdo na uning atau nawang ring kata-kata niko kamus pastiko niko namping niko Bapak niko sane titiang yenten wenten sampun niko Bapak pakem niko artinya gurune ampun ngemang niko pemabahne kadi kene gen gai penutupnya kadi kene gen gai yen isine ampun tiang pendidi niko ngembangkan kenten Bapak. Inggih patut nika napi nika Krisna sampun benten bayangan dening ngarya Darte. Swastiastu Pak. Sampun nika inggih. Inggih swastiastu. Pak, Yang yen tiang jag beblogan manten Pak. Pemabah jak pengiring jak patuhang tiang ganti tiang judul manten. Yen isinnya marut yang makenah dadene kenten. Kita di Pak dadas kanten Pak. yen manut Bapak ya dados punika patahang nanging ring daging punika patut metiosan nggih manut ring temanya nih. Napi sane tema jane jagi keangkat nika anggen misalnya tema tentang busana adat pasti ke maksudnya mudah ke busana adat pasti wenten temanya nih tapi patut sana angin tema. Oke, ini patut sendiri pertama pasti elingang ring strukturnya nih mangde patah sekali Bapak bawa sang wau indik struktur pidartenya nih. Oke, pun enten malih betaken Bapak ngelantur. Ampun Pak. Sampun nika Bapak. Ampun Bapak. Wau apa ampun ngicenin indik sane ken termasuk pidarte sane kirang sane ken masuk ana sampun becik punika yening pidarte sane sampun becik dan sampun pidarte sane sampun medaging ketiga strukturnya nggih wah daging lan penutup nah punika indik alih-alih teh menganalisis wau sampun persida menganalisis indik struktur sane benten ring pidarte. Ini sampun puput elingang kumpul ring Google Classroom LKPD-nya nggih. Nggih. Elingang kumpulkan mangda Bapak angin evaluasi. Ngumpul ngantos jam kuda nih Pak LKPD Pak. Mari jebos sampai jam nah niku kan LKPD kan napi wasane akidik niku. Indik LKPD-nya nih jawab cawisannya nih malah jebos wenten Bapak jagi ngicenin alih-alih tes formatif dengan indik struktur pidarte meningang alahnya nih waning seni mangkin ke Banda untuk balah ke Bapak malah jebos elingang Bapak sampun share punika ring Google Classroom indik link tes formatifnya nih elingang nika galahnya nih sampai lanturang kanti jam kali nggih jam kali nika wenten soal lelima indik tes formatifnya nih
Semangkin indayang alih-alih teh nyutetang napi sane sampun ke bahang ring raya mangkin indik struktur pidarte. Oke, indayang mungkin alih-alih teh nyutetang puniki napi sane sampun kepiragi indik materi talar indayang dumun suruh bapak nyutetang ring pelajaran ring mangkin. Oke, coba Wira ini tutang dumun tapi makin sane bapak podarang ini materinya nih. Nggih Bapak semua. Pidarte nggih. Jadi manut tijang wau sampun sane presida nangkep tijang punika pertama punika struktur pidato Pak. Wonten 3 nika mabah, daging, penutup. Lan Bapak sampun ngicen sampun api makta yang pidarte punika wonten tapi wau ke impromptu wonten lan sanes tiosan wonten tadi kesan sampun yening pidato punika menurut mangda nganudin sane ke bawah tadi kesan punika enten minabang tijang Pak sane presiden sudah datang tijang Nggih semua Wira enten malih sane jagi nyutetang punika ring pelajaran mangkin. Dayang Pak Komang indayang cutetang dumun suruh bapak mengantur nyutetang ring mangkin pelajaran mangkin. Nggih Pak, manut tiyang nike sane sampun kewedar ring semeton sareng materi sane kecinga. Sane presiden sidang sutedang nike indik pidarte. Tegas pidarte punika cahanan daging pigayun sane kewedar ring ngajeng anak akeh mangde presiden wonten pikenah nyane. Aler wonten nike struktur nggih Pak nggih, struktur pidarte. Nika wonten pemabah daging sareng isi. Aler wonten tata cara mapidarte. Nika wonten impromptu, manuskrip, extempor, lan lebih malih skema wonten. Terus nggih nepi tetikesan utawi agem nggih mapidarte punika wonten wirama, wiraga, wirase, lan wicara. Inap kinten Pak Suksema. Nggih semua Komang sampun presiden nyutetang. Nah mungkin bapak impulang malih napi ring sedoning pelajarannya semakin. Ke sampun bapak kodarang ngenik materi punika indik pidarte, dikesan, wicara. Nah punika patut pungingin mangda benjang kumpuran presiden ngemargiang ring sedoning. Ini alit-alit makta yang pidarte patut kuningin dan indik tapi tata caranya nih nggih punika mangda malih benjang presiden ngepidarte presiden becik ring ajeng anak sareng akeh. Nah punika indik tentang bapak dan mangkin mangkin ini sampun elingang buka dumun Google Drive-nya, Google Form-nya, bapak sampun icenin mungkin tes formatif, urusan kekaryanin, malih jebos kekumpulkan ring jam 2, nggih. Nggih, sampun kepireng nggih. Duaning mungkin ke Bandar Tugalah, mangda presiden banyak bang malih jebos bapak lantur icenin alih-alih nilai. Nggih. Kadasa punika presiden bapak aturan sidoning pepelajaran remangkin ngan indik pidarte minabang wau sampun presiden margi sampun becik indik pitaken penampen sane presiden kodar bapak kasih nilai plus untuk kalian. Oke. Kantornya nggih urusan turun bapak peputang ngiring doa dumun sareng
ketua kelas inggih pimpin dumun wira. Nggih, semua Bapak, giring semeton sami sadukan pepelajaran dari makin sampun kewastan input. Giring dan turang makin berdoa nggih menurut kepercayaan alit kepercayaan semua nggih berdoa jurusan kekalitin. Nggih puput. Matur semua Bapak. Inggih semua wira semangkin Bapak puputang pelajaran semangkin dumugi alih-alih satu kena rahayu ring tria ring suang. Nggih, Bapak puputang untuk paramo santi. Om santi 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 om.